था तरमाथोई हेन फाजिलग्लपा मणिपुर की क्राइसिस नुमित चहुमग यांखैनी मया हेंजलगे ngasi फावबा मणिपुर की इशू असी रेजोल्यूशन म पोरकपा ngamdribase karigino mayamna peace lakpa tangdu leitaba punsi ma hanjalakpa haiduna lai phanam khoiramba targasu ngasi फावबा मणिपुर तंगदू लेताबा punsi adu halakpa koba leitre ngasi ekhoi on record ta ASHANG KASAR convener of FRPM Forum for Restoration of Peace ka unaduna Manipur da karigino ngasi फावबा था तरमाथोई फाजिलग्ला फावबा da peace laktriba amasung kayam kuina changadoriba haiba wahang kaya siga loinana ngasi on record ta pujarai ASHANG KASAR. Thank you for joining us. Thank you Tamo. ASHANG ahogi on ground da Manipur da peace program hotnaba organization ama haiba targadi FRPM ko Forum for Restoration Peace ni success ioi da male karigino masi success oidaba isidi oigadabani adubu samna haibada aikhoi authority aba amalai aikhoi di mayam da appeal tawraga aduga group kanlu khutima peaceful coexistence leninga aikhoina felicitator ama oina aikhoi di pressure group oina chachabani madugi final authority natraga solution natraga amicable solution purakpadudi aikhoi authority nachadi maduna aikhoina purakpa yaba yadaba chakalai aduna sigi final amicable solution dadi aikhoina puragadaba nate tamo aikhoi di punamak nusi chanana khana chainaba leitadana akhoi laimina si hingmina si adu tawbigunu haina appeal tawjabani adu da authority duna akhoi da sinaba taradi madudi akhoi angamba da tawbu yai authority do akhoi da leitabane na madu akhoi na solution amicable purakani haibadudi purakpa yadaba lambi lei tam adu authority na hojigi ASHANG KASAR hoina paikhatliba initiative se si serious hoina lawdaba manbagi room khardi lei kariginen khalli oh tamomasi hoi lei adubu praja mayamna di serious hoina law adubu akhoi politician khra aduga authority paiba khra haiba tare government gi miwaiba khra na di lawde lawda baiba se chumna lawning da bai lawda ba nate chumde haina lawda ba sunate masi amarom da highly politicalized oikiba akhoi jena masi da puraga akhoina tawthorok ba kanda government authority leiriba singi michat thigadara natraga credit to chakhigadara haibagi akhoi da china ba lei aduna peace ki kaino da de aina haining ba de irrespective of party masidi party kanlu khaibi yade aduga masidi ngasai akhoi credit su chat pa yaroi aduga politicalize tobu yaroi ana hadak sidi politicalize tobu pot akhoi na ui madu uba gi tamakta akhoi da serious oina lobby da ba pot to dum lei adu praja mayam na di akhoi da sokali feedback phajana pi praja na di hujik sa dum support toy both side loina ma akhoi wari sai akhoi lawi hai akhoi na lawba hai ba ngang ba mayam do akhoi na taw mayam do chumi hai madu akhoi document da adum proof lejai tawdubu akhoi na hairi ba tawri mayam do som authority pai ba khrana mi khrana loina makte nate moi bu yena ba oina enemy kumna natraga opposition gi role lobu kumna akhoi da serana lobby khiba haiba du gi laibak thibani political law haibisi yam serious ba accusation hai tare yes karmana no political law haibisi political law haibisi tamo akhoi na toina government ga wari saraga information pigadaba meeting phamgadaba suggestion pinagadaba idea share togadaba se platform se EPP de first ani amara khak Amit Shah laram dai da de aduki yamna akhoi da koithi thiki adui matung da de Amit Shah da lakpa kanda seso mayam unaba kanda ai isamak akhoi Forum for Restoration of Peace representative yawbani aithana nate yawbu kanda akhoi na straightly akhoi propose toki adu da yamna lokhatpa yaba point du de akhoi na Manipur se multi ethnic group ne na state level peace committee ma leitabi yaroi masi leisi haibase akhoi gi Amit Shah na home minister mana yamna appreciate toki aduna ma chalam daida masi leigani haina lothoki akhoina propose tobani aduga akhoi da mi shuna yauri adubu after madugi thabo oina su on tholak tabada akhoi gi Hemanta Biswas akhoi gi neda gi chairman convener akhoi Assam gi chief minister lakbu kanda classic hotel da mu unadana akhoina petition ama pi ki bu kanda ai hujik mak CM da governor da hairage masi yamna phai haina haiki
adu ma chaki matungda peace committee ki kaino do order do thoki thokpa kanda de forum for restoration of peace ki mi ama pauna yauramde aduga atopa jati su suramdre MLA sing mantri samu yausalami masidi akoina haibadi MLA khra yaurasu yaudrasu aduna tongan bani moidi political life ne yamna aina pamja akoina propose tokibadi CSO sing kalup leader sing community loina ma leader ama represent tawraga Manipur state level peace committee haina thambiraga thabak ta hunse haibane adubu order thopu kanda ona tainana ayamba politician oirami ayamba party kaino oirami adu damu opposition su mu yauramde peace committee haibadi tamo opposition khaibi yade punak loina yaugadabane adu maina tawkhibadegi madu asumai order the maming the thoklaga thaba budi chatha khidre ba aduna akhoi yaudrusu phare bhajana chatha biro ba thabak du chathadre adunga sai order thopu duda ona taina buda politicalized way habado aduna example ama oikre ani subada akhoi petition kya thajan khiba proof le CM the receipt le governor the receipt le yarade CSO mayam ga akhoi puna toina chief minister ga onatra state government ga peace kamaina purakshira kamai tosra haibagi akhoi phamina ba discussion se targa le haibase moi masi government ne yakhide ahum subada akhoi forum for restoration of peace na hojiki thokliba irang se ichina maite ka cookie ge marak ta thokpane na cookie na serana loba maite na serana loba lai aduna excluding cookie di phada leitre excluding maite akhoi naga nepali gorkha muslim pangal maite pangal na akhoi na silaga peace pami haina akhoi yamna phajaba mongda non violence ta akhoi rally ama chachage haidona koi process tawki bukanda state government ayaba piki de adudi politicalize na trop adu ba sonda ayaba pibra pidabra mayam di dum thoraga chapu kanda di akhoi ukhiaba asumaina politicalize way haiba potu adu ne rally du permission yaudana praja mayam na thoraga chatkibani haibine permission ni hi pide permission ni ba akhoi de pide adu permission ni ba pidabne na akhoi di legal da tawninge illegal da akhoi di tawninge ko maram di sida imphal manung da haiba kanda maite pangal naga gorkha akhoi di minority ne ba adubu minority wa du to akhoi maite na ta ba akhoi na peace thamda ba ya de se lauge haina akhoi na sacrifice tawra dedicate tawra akhoi na approach to jabane adubu laibak thibadi akhoi da madu gi ayaba pi khi de adu ayaba pi damne akhoi na nampu da tawro akhoi da mu phaga tawri asigi politicalized to haibse asi ama ahum subada governor da akhoi 4 times unai unaba kanda governor da akhoi na paupi akhoi ichino atopa haina riba kalup sing maming di panba nuaitre guwahati da khangde delhi da khangde governor gi level da unaba se akhoi lambi semba hokre paulo na reba mi khara some intellectuals young private gi orsu ichino kuki gi intellect adu matam da governor gi level da wari saraga akhoi kari tausra haibase akhoi wari saiba pau pureba mana yam phare adudi venue se delhi or guwahati ya haire aduni makha taba kari no haina haiba kanda phare ai state government ama leibni na moi de knowledge speak ge idea do speak ge haina haira kanda amuk second time lap kanda sonda di una se na ready da lere sonda di madu mohe cut off to kre aduga chief minister ai hojeki openly ni chief minister ni 4-5 cabinets aduga some MLAs 10 more than 10 akhoi forum for restoration of peace mi mapan akhoi muhut silaga chief minister gi banglo da phamina khiba kanda chief minister na hai khiba ma lebo phare akhoi na unaba yadrabni na aina wari sadam noina chalag unabiro wari sabiro aibu makhoi na wari saning dersu ai gi cabinet lei ai gi chief secretary lei moi ga phone se haidona akhoi da hairamya phare na akhoi thabo oina tawe thabo oina tawra tawu kanda di madu yu pau pure makha tabu di akhoi da una khidre pore pau se karino has the openly sarkar gi site gi asang kasoi no puthoi peace plan ji yaro hena khanba oi politicalized way no tokan ba aduna mathang da laksi yaro hena khanba lebgi area am le hebdi hoji phaboda akhoi gi dangi puthoi ba peacekeeping role sida ju dum panba da yaure cookie gi site gi more specifically kotu gi site gi settlement first peace letter have a potama peace ki wafam ji at least conflict le group ani ji mongda amadi ngasi bhawa step thangtorak tri heba thantokte aduna perhaps sarkar gi site gi oiroena khanba le bijala adu maina su thajai aduga ngasai gi tamo masi point ani khana ani thokna akhoi na khalle
ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯅꯗꯕꯗꯨ ꯇꯣꯛꯑꯣ ꯐꯥꯔꯁ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯃꯤꯁꯦ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨ ꯇꯞꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯗꯥꯏꯂꯣꯛ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ separate administration hanna piu aduga anything tausi haidana stuck tau lei matamda adu akhoi how yaro far peace na kamai yadu adu gi wan nate adu di akhoi ne yaroi adu dialogue tawdana kamaina penetrate tawgadabno kamaina phaunagadabno madu paper da punglo lobo wani adu officially table li phaminaraga adu yaroi adu yagni akhoi landi tawnaroi se haibu mayam do adu first round asang kasar hoina wari sarubasida makhoi dagi dialogue ki yaning bagi without any condition hai tare ko hojiki separate administration hana piu aduga makha taba loina ba chathaji nongmai lokthokpu oiro haibagi condition any precondition yaudana manipur sarkar or whatever peace group amaga wai sabji yabra ba nate adugumbadi aikoina su risk lode adubu aikoigi eche now maite gi leader khraga onatraga government leader khraga songi leader khraga akoi close door da unaraga lan sidi khuthona daba aduga kaino akoino apambado hainaraga akoi purakpa haibane agenda moina su hai akoi moina su open dum haina adudi ai haider akoi peace wari sa se yai adudi hana chief minister lo thopio haiyab akoi di separate administration gi adu ada gi akoi da lakte ab ko hai ki haisnu akoi di adu nate ab punamak to adu moina su haibase adumakna stumbling block oidoibra kaino da somna kanda sarkar habji hojiki chief minister ji lokto u hairabani na any talk ta maduna presit tawdargadi peace ki wagera natraga settlement ki wagera yaroi dori ne aduna stumbling block objala ate tawo si ki se ngasai first point do aina reply amarom da se akhoi haining da bane da state ki ama soi asidi indirectly tamo proxy war ni aina haining di ko handak akhoi isi no maite singsu pajan analyze tobio analysis ji no cookie singsu tobio sidi proxy war ni proxy war oi bane na state ki own decision state ki powerful authority da ana moi decision lau jage asi tauge haiba moi leite ba moi su ngam de aina sum khan bada sondigi madu toro mada toro adumai ngairo adumai na hairo haibadu madugi instruction khakta matungina madugi direction matungina government sen act tawra le aduna proxy war haibadu sina proxy war ni yes proxy war ne ba sidi mi mayam na si khangde olau da cookie phaten maite phaten tawna bo ne adubu people di kai ne te people le nate but the injection do magi root cause virus di si proxy war am yawe ba aduna kadai da khangbra haib kanda akhoina center state government sena center gi ayaba lodadana ayaba yaudadana karimata tawthok ngamde ba tam aibak chi khibase state gi government am chalai bane ba center na adu togera yagera yaroidra ngasai tamon haibdo akhoi di separate administration tarde akhoi wari saroi se state na adu local na ta khairo na state na toro na adu gi ne aina challenge tobodu why chief minister na ma as chief minister manipur gi chief minister na se da lauraga hero saraga kampo pichap ngamda bai se history oi khreba karamba record no ba adudi asondigi chakhigunu haibagi maleba even amisa home minister lapu kanda kampo pichale chura chambu chau kanda chief minister yaudeba maitegi cabinet minister mon yaudeba so this is very shameful adu eredi karino ba nang leramo nang yaugunu nang tawgunu haibu natro adu huje amu on the other side koki singna adu budi understandable obi yai haidi hujiki conflict sida hogi issues manipur sarkar se maitei sarkar na kokhalabani adu aggravate tawdana ba na center na haiba haidabagi yengdebida chief minister gi ju yaudaba khotaba khara handokpa oirambasu yai sigi handokpa si other side na dudi khangibra adu tamo okay phare makoi manipur sarkar se da si bhaudi nampu tawdre he adu tagdi karai da no wari saba yabal lumamdi laupham thoktra sinida akoi ado other side chume tha amani gi wari oiradi chume tamo tha tara henjal heba ko tha tara henjal ba ICD adu di ngasai tamo na haibadu adu gi yenglibra haibdu chume adu oiradi state government do chumna statue kumna functional oidadana leibagi potu tarakhre adu oiradi state government haiba amal leibane na on madugi state ki people ki interest ta decision amal lopham thoeba ek to phom thoeba adudi huji chahi ama helasu mi adu tha adu surasu mi lising sirasu center na adu ne yengdan leibne na akhoi state pairiba authority singje yengdan na leidara haibni da madu potu akhoi da question du laib adu ta ke di issue ji central government nogi
타독파 제 거의 북렛시다 센트럴 거먼트 남수 우너루래 아미트 사 우너레 프라임 미니스터가 기티 타래 메모랜덤 삐래 아두다가디 센터기 와칼론 아무럼데 옌타르가디 मणिपुर सरकार से अतोप सेंटर द पालिबसी नक तबो एम तारगदी डिफरेंट ओबी आई हौजिकदि पुलअप ओइना डबल इंजन की वाखनोम लेबिना स्टेट गवर्नमेंट तौरि मैम से नंग हाइनिंग इसी सेंटर न जुनि न हाइनिंग नंगी पीरिबा मेमोरेंडम थोइबो प्रेसिडेंट दा यामना सीरियस ओबा एलिगेशन मैम जु याउरी हाइ तारे भारत सरकार सिना एक्चुअली सिगी पोर्टसी ताहनब सिल्लिब्रा सिल्ली हाइबा तारगदी मरम करिगिनो Proxy war haibdo ngasai na hawbada maramdo center se na hojik policy khra sanari adu world hojik chanari bise tamo diplomatic oibne na akhoi na diplomatic oina tackle tawba ama change adu nane ngasi phawba center prime minister sida lakte tha tara sure mi adup sirasu solve tawningai center na karimata aidi step lokhat padu ukhide adu na takpadi ngasai center gi plan ama policy ama lei मादु पुलिस अदु हुजे अखोइना हाइब कांदा सरकार से दुम सावे पार्टी से दुम सावे अदु ngसाइना ना हाइब तामोन हाइब याम चुमनी ngसी जे स्टेट ता अखोइगी सेंटर द अलाइन ओइबा सेंटर गी पार्टी ग पुंदबा स्टेट द गवर्नमेंट अमा चाला रमोबा तोंगानबा म थोकनी सेंटर ग इरान तोब्रा नत्रगा स्टेट ना करिगुम म तोब्रा लाइबक थिगबा हाइग दरा ngसे डबल इंजिन दे हाइरगसु अलाइन तौखिबनिना मपान हाइब हाइबदुदा अखोइ से चटपुकुमना उरेबको अदुगी लाइबक थिबा म लै अदु मसिदी होजिक अखोइना यामना कइनो हाइनिंग दे तामो चुमना दुम हनबा कांदा वाखा मी अमा कॉमन सेंस दे यंगसिने मणिपुर स्टेट ता थातरा लान तौना कापना दना मैतै सिंगना मोरे चप्पु यादे सनापति लानबा यादे उखरु चप्पु याना इम्फादेगी लानथोपा यादन लैरिबा थातरा सुरिबसिदा इंडिया गी होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट ना इंटरवेंशन तौदबा हाइबो पोचे अखोइ करिमाइना खनजरोबा आइदि इलाइलाइना खंगबा ngame सिदी सो इलाइलाइना खंगे अदुना मसी ओजे आइना हाइरिबसे पॉलिटिशियन सिंगना लूना लौदबा तारदि सुमाइ तौरो तौरगा आफ्टर a year or after some months ता करिंगबा मदि थोरकनेबो थोरक पनुमितु दा हाइबा ताइ ओजे हाइरदि एता अमना सावेबो अदो आइखोइदि खंगे थोरकजे अफबदि ओइरो अफबा ओइरो सोय ओइरो ओजिकसु ओइद्रे ओजि अफबा ओइद्रे आदि सेंट्रल गवर्नमेंट ना डायरेक्ट इन्वॉल्व तौवे तौइसे हंदक मोरेदा काइनो हंदक पुलिस ऑफिसर मा मु रिप्लेस तौरे को चुराचांबुगी यूनिवर्सिटी सोंदा ऑटोनोमी पीरगा सोंदा तौबा यानी हाइबा मयाम मेडिकल एग्जाम गुवाहाटी दा थाबा यानी हाइबा कुंबा असिदा सिबाय पांगे दा ट्रेनिंग लौरंबा मयाम दो सोंगी काइनो यादे चंगबा यादे हाइदन आसाम दा पुरगा तौबा आइसे हाना ममांग दा लैखरब्रो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यानिंगदे हाइबा तारगसु स्लोली पीबा लंबी ओमना चंखले हाइनिंगब्रा एग्जैक्टली अदो हाउरे एग्जैक्टली अदुना मैतै सिंगना क्वेश्चन तौगदबदि व्हाई अखोइगी मणिपुरनि हाइरगा मैतै मचा मना होजिक मोदबुंग लानबा यादबा सोमदा चप्पा यादबा सेंट्रल गवर्नमेंट करिगिनो हाइबसे हांगदबने ऑन द अदर साइड इंस्टीट्यूशन पुदमा मोय होजिक कुकी मयाम था तरा सिता इम्फाल द ऑफिस कादरसु तोलो फंगेबो सो इट इज स्लोली सेपरेटेड जे ऑलरेडी वेरबनी अदु होजिक अखोइ चुराचांबुदा मैतै तोनी मणिपुर की ऑफिसर अमा को मैते मणिपुरी अमा कदाय द चंगबा ngamge एनीथिंग अदुगो मोरेदा यंगो नहान ऑफिस सागनी हाइदुना मैते पांगलानी लेंगोय होनबी हाइबा फावबद फुबा ngame अदु गवर्नमेंट न करी सेंट्रल गवर्नमेंट न स्टेट गवर्नमेंट न करी लोकल लिगे सो इट इज असिदी खुदम सिदी अखोय तोंगान खरे अखोयसु अखोय पावर लेरे हाइबकी सिग्निफिकेंट अमा यावरियबा तामो अदुदा अखोयना सुम मिकअप थोतदना लैबा हाइबदुदि अखोयगी तमो सिगी स्टेज यौरा कांदा कदाई भावबा आसाम कसर एंटी मिलिटारे अखोय पीस इन लावबसे यागदोरिब्रा यारो पीस से यारो तामो आइ नंगसा हाइबदो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट ना पीस लानिंगागी लंबी याक्तरी सेमद्री पॉलिसी लेद्री करी डिप्लोमेट नो सिदी तसेंगना मैतेगा नुकीगी वार थोरिबा अदुगा लान थोरि मणिपुर से पीस पूरा हनगे सेंटर न हप्ता म फारोय कमाइन तौरगदि एग्जांपल अमा पीगे होजिक ngरang अखोइगी यूएनएलएफ की पीगी चीफ फार्म मिनिस्टर एनआई खुदक थारा दुम फाकेरिना पांबै लुचिंगबा अदुमाइना चिंगदसु हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग अदुगी
ꯀꯥꯞꯂꯤꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯤꯟꯖꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯊꯤꯟꯖꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯤꯟꯖꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯟꯖꯟꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯍꯜꯂꯤ ꯊꯤꯟꯖꯟꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃ ꯃꯣꯔꯦ ꯆꯠꯂꯣꯅꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯆꯠꯂꯣꯅꯦ ꯃꯣꯠꯕꯨꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯡꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯤꯁ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯟꯅꯔꯨꯗꯕꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯤꯁꯅꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯟꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯠꯅ ꯁꯨꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯤꯁ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯔꯣꯝꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯅ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯅ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯪꯒꯅꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯤꯁꯤꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯈꯣꯏꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯆꯂꯥꯏꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯁꯝꯖꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯪꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯨ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ